thobela, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo, ke le tshwaretše ditaba tše di bose, gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago, le commente on the comment section, ke kgopela comment tše di bose, comment tša lerato, comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho. Ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela, le se ke napa le di skipa ka moka. Ga le di skipa, channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube. Gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela. Ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena, gomme a re tseneng ditabeng. Okay, bagagešo go bile le ipone tše tharo tše le ke bile le tšona, dipono melaetša e le gore ke hweditše go tšwa go Mangeloi. The reason why ke dira video yeke ke ka baka la gore ka nako ye nngwe ba go bontšha something but ba se go botša gore na this message ke message wa moketekete. Nako nngwe yes ba kgona go botša lebitso la motho gore message o strictly kwa moketekete, but wa kgotšela gore ga ba go botša gore na motho o dula kae, goba nako nngwe ba kgona go botša gore motho o dula kae, but wa kgotšela gore wena mo o dulang gona ke kgole kudu le mo motho a dulang gona, obviously o ka se kgone go ya. Mohlomongwe ebile a ba go fe le di-number tša gage mo e le gore ka kgona mo founela, wa kgona mo fa molaetša. Mare ka gore matša le kgone gore na le social media, then ke a tseba gore ke setse ke tlišitše molaetša o ka tsela yeke, molaetša o ka kgona go fitlha go batho ba e le gore o swanetše go ya go bona. Melaetša ke tlo go e bolele ke meraro, ga se melaetša ya motho o moteng, ke melaetša ya batho ba bantši. Melaetša e ka ya go mašabašaba a batho. So a re thomeng ka melaetša rena. Wa mathomo ke bontšhitšwe ntlo, wa ka mokgola ke bone ka ntlo ena ga se ntlo e kgolo, ke ntlo e nnyane. And then ba mpontšhitše ntlo yela, ba mpontšha gore ntlo yela ga ya thegiwa, ntlo yela ga ya cleansiwa, ntlo yela ga ya šireletšiwa, ntlo yela ga e gabotse. And then ba mpontšha lerebiši, go na le lerebiši le le gore le a romelwa ka mola motseng ola every night, bošego bo bongwe le bo bongwe. So lerebiši le ka bereka as a monitoring spirit, goba kgotšela gore le tla go dira tše dingwe tše le gore le tla go di dira, dilo tša go se be gabotse. Ke ka baka le go kgotšela gore ka nako nngwe forogo motho ga a tsoga o letša robetše boroko bo bo deep mo e le gore mohlomongwe le o paletše le ko go tsoga bošego a rapele le protection, a rapele le bana ba gage. Ga a tsoga forogo kgwetše mmele o lapile, mmele o thenegile, o ka re o letše o bereka somewhere, ke nnete batho ba go seleka, batho ba go loya ba kgona go tla ba tša mmele wa gago, ba tša spirit sa gago bošego, ba ya ba yo se berekiša kae. Go na batho ba le gore ba lela ba berekišiwa kae, mašego kgwetše ba lela ba lema ka mašemong, o kgwetše ba lela ba aga dintlo, ba lela ba foroma ditena jwalo le jwalo. Ba bangwe ba šomiša as di-transport, o kgwetše le gore ge batho ba o bereka mmušo o le wa bošego o le wa lefifi, ge ba ya kae let's say ke batho ba go tšwa mo Limpopo Polokwane, mohlomongwe ba ya Gauteng, o tlo kgwetše le gore ba nametše mmele wa gago, ba nametše spirit sa gago in the form of your body, ke transport ya bona. Kore wena ka se sebaka ba o dirile transport ya bona, ba o nametše mo godimo, ba flya ka wena. So go na le tše dintši le di diragala bošego re robetše ge re ka se ke protect. Ka re ga lapa le go na le lerebiši le gore le atla bošego, lerebiši lela le tsena mola ntlong mola godimo mola, go na le stena kwa godimo la ra bona stena sela sa kgomana le roofing, le dikapa tša roofing. So somewhere mola godimo mo gana mola steneng sewe go na le molete ke molete le gore o epile ke dinonyane. Ra tseba gore na nonyane tše le gore di dula mo magaeng a rena, di phela le batho. Nonyane tše ke nonyane tše le gore modimo o di bopile gore di phele le batho, ke nonyane tše o tlo kgwetša di kgonne o dira sehlaga ka mo lapeng, ka mo jarateng, goba ka nako nngwe di epa mola
lebotong lela tša epa and then tša dula ka mola le bana ba tšona. So leribiši le ke bošoge letla le tsena gona mola dinonyane tšela di epileng gona la tsenela ka ntlong. Ke do se bona ntlo ena le ceiling or jang, maybe le tsena ka kwa la kgona go tsena ka ra ceiling from there le kgone go tsena ka ntlong, ga ke tsebe mare ke mo ile gore le tsena gona. And then ke le bona leribiši le ke bone part ya lona sort of lephego ka le bone gore re a le bona la subella ka speed ka mo ntlong ka mowe. And then ka moraonyana la tswa la tšhaba because le a feela gore spiritually re a le bona, le thoma go feela restless like, then that's why le tswa le tšhaba. A ke ratsa gore mole ga setse o ka mo gera ka mo gae ka moki either o tlo tshwarega ge e le gore lapa le strong, lapa le thegilwe, ge e le lapa a le strong mole ola o sa tlo kgona go tšhaba. So ke ntho e diregetseng ka leribiši lela. So ba mpontšha lona leribiši leo ba mpotša ba re mme wa ka mo motseng owe ba re protector lapa la gago, protector bana ba gago. Nako ngwe bošego le robetše le potša lena le robetše santefa memoya ya lena, your spirits di tšere di lo šomišiwa kae, bana ba lela ba šomišiwa kae. Go sasa ngwana ga le ka tlase, ngwana ga a kgone go concentrata ka gore ngwana moya wa gage o lapile mo moyeng, ba affecta your souls. Batho ba ke di-energy vampires, batho ba ke ba recruiter di-souls, ba joiniša batho ba gona ba sa tsebe. Ke ka mokgwa le gore ba joiniša batho bothakati ntho e ba e dirang. Ka nako ngwe ba tla ba tšea moya o la gago, spirit sela sa gago ba ya ba se romela ga moketekete gore ba se fa ditlhare gore se solo ya ga moketekete. So that is why they need a protection. Ka gore ba tla thoma ba etla ba o šomiša as a spirit. Next time ba sa o šomiša as a spirit, once fela they are in control. Ga ba se tšele gore ba kore hypnotism yela ba e dira mo go wena e complete, ba tla ba go botša straight gore e tla ene o tla ya go bona, o tlo kgotšele gore yanong wa participate fully, ga o sa gapeletšiwa gore na o tsene jwang wena ga o tsebe, mara o no bona wena everyday o dira dilo tša mohutong owe. So mme wa ka lapeng leo ba re protector lapa la gago, protector bana ba gago, protector motse wa gago. Ge e le gore wa tseba gore wena ka se sebaka ona tšhelete ya gore o ka ya kae ka wa nyaka thušo, lapa la gago la tlinswe, lapa la gago la thegiwa, at least koropa ka metsi a letswai, but o seke wa rela ya gona for a long time. E re o ntse koropa ka metsi a letswai o bane wa kokotletša o tlo kgone go kry-a motho, then o kgone go thekga lapa la gago le tie. Di monitoring spirits tšeuwe di batana tšeo ba di romelago tšona di maribiši auwe a sa tla sa kgona go tsena. Wa ba romela leribiši ke engwe ya dinonyane tše le gore they are very very spiritual. Go na le dinonyane fela tše le gore they are just normal birds, they are not spiritual. Tšona bathakati ga ba nke ba di šomiša because ba ka se kgone go di šomiša, ba ka se kgone go di control. Go ba dinonyane tše e leng gore they are spiritual birds, they are very very powerful. Kore ke dinonyane tše le gore they are meant gore ge di tla goba go e bona ka mojarateng e bane e tliša molaetša o moitseng wa o tšwa go manyeloi a gago. Mara yanong bathakati ba tseba gore these birds are very powerful, they are very spiritual. Ba thoma go di manipulata, ba thoma go di šomiša, ba thoma go di controla, ba thoma go di roma, ba thoma go loya ka tšona. So go na le leribiši ba rile a tla ka lapeng bošego, protector lapa la gago, leribiši le se ka tlhola le sa kgona go tsena. Ke molaetša wa mathomo. Molaetša wa bobedi ba mpontšhitše taba ya mošimane, ngwana wa mošimane ka mo lapeng. Ngwana wa mošimane o na le mengwaga maybe between 10 and 16, goba nka no re between 10 and 18, mare kudu ke bone 16. So ngwano ke ngwano e leng gore o tseba bolo kudu soccer, o rata go raloka soccer ene wa kgona ngwano o na le talente. A se ngwano e le gore o no decide gore re raloke bolo, no, ke talente ya gagwe, ke ye nngwe ya di-gifts tše le gore o di file ke modimo. Go na le a purpose ya rona why a filwe yona mpho yeke, o sentše a direng ka yona mpho yewe mo lefaseng leke. Ngwano ge a ka gola le protected a raloka soccer ka mokgono, o tlo feletša a ralokela dibolo goba di-team tšela tša go tsebega kudu
di-team tsena tša ba very very successful, ngwana o sa tlo huma, o sa tlo ba tšhelete e ntšhi from yona talent a e fileng ke modimo. And purpose ya gore a fuwe talent ye ke gore o swanetše a thuše batho ba bangwe, o tlo thuša batlhaki, o tlo donata go bana ba ditšhuana, o tlo donata a thuša bana ba ile gore ba nyako ya diversity, ba nyako thušetša bana pele, o tlo thuša mašaba-šaba, o tlo thuša lefase, batho ba ntši ba tlo benefita ka mpho ya gage. Jwale bothata ke gore the enemy lenaba le bone mpho ya ngwana, ba šetše ba e bone, ba šetše ba tlhotše future ya gage, ba e bone future ya gage gore future ngwana ke future e botse kudu very very bright. And ba bone gore ngwana ke ga ka kgona go fitlhelela yona talente ya gage yeke, a ba le mahumo a ileng gore o filwe ona, ngwana o sa tlo thuša mašaba-šaba. Jwale the enemy ga a nyake mašaba-šaba a thušega, the enemy ga a nyake go bona batho ba phela gabotse, batho ba successful, batho ba sa sokole. The enemy o nyako bona tshokolo ka gare ga maphelo a batho, o nyako bona dilo le ditlaišego ka gare ga maphelo a batho, o nyako bona batho ba sokola, batho ba sena tšhelete ya go reka dijo gore ba kgone go commita di-crimes, ka gore crime gantši e commitiwa ka gore batho ba sokola. The enemy will make sure ya gore go seka ba le mebereko, batho ba sokole, batho ba thome go utswa, bana ba lese dikolo, bana ba thome go ja dinyaope ka gore ka ga a gona dijo. That's what the enemy wants to see. The enemy e nyaka go destroy the world. Jwale o tlo šomiša yona mpho ya ngwanoki ka go e blocka, ke ka mokgwa the enemy tlo dirang ka gona. So molaetša o tšwa go mangelo e ba re mma protecta ngwanoki ka gore already ngwanoki he's marked, o makile ke the enemy, o na le a witch mark. Jwale ge ba bolela ba re ngwana o tlo ba le bothata e segale, ngwana o tlo thoma go lla ka maoto, ngwana o tlo imela ke maoto a ngwana a tlo ba bohloko, ba tlo mo attack maoto gore a sa tla sa kgona go raloka soccer. Ngwana o tlo thoma go tšwa fa go ya practicing, ngwana o tlo thoma go tšwa fa go ya bolong go ya go raloka, ka baka la gore ba dirang ba attacka maoto a le a gage. Ge maoto a le a fila pain, a thoma go paina, ngwana ka ra mogopolo wa gagwe o tlo thoma go tlala many negative thoughts, di-thoughts tša gore o seke wa ya wena kwa tshwana, maoto a go a bohloko, o seke wa ya. Ba destroya career ya ngwana, ba destroya future ya ngwana. So ba re mo go wena, ba re wena mma thuša ngwana, protecta ngwanoki ka gore ngwanoki enemy e šetše e mo makile, protecta ngwana wa gago. Ke melaetša meraro e le gore ke e hweditše, go ba e le gore le tlo kwa melaetša eke, o ka kgotela gore melaetša eke bolela le wena, ema ka maoto o protecte bana. Ge le ka itheletša melaetša ka mokana yona e lebane le bomma, molaetša mathomo ba re mma protecta lapa, go a senyega ka lapeng. Molaetša wa bobedi mma protecta ngwana wa mošimane, something very bad se tlo diragala ngwanoko wa mošimane. Molaetša wa boraro wa mafelelo, ke bontšhitšwe motho wa mosetsana go ba le kgarebe, ke motho e le gore a ka ba le mengwaga ya gage between 25 and 35. O itekanetše ka seemo, ga se re ko motelele, and then o na le mmejana, ga se mmele o mogologolo, eno ba mmele o la wa o no itekanela mo botsana. So this person o na le mogwera wa gage, go mo lebeletše a ena le mogwera wa gage, o tla bona o ka re mogwera gage ko monnyane go yena, kore it's either motho ke bontšhitšeng yena mokgotsoki wa gage ko monnyane go yena ka mengwaga, goba ba lekana ke dithaka, mara jwale mogwera o ke wa gage wae a lebelelega bonnyane ka baka la gore o na le mmele o mosese, ko mosese ka tlhago ke a slender, and ebile ga se o motelele. So
ka re ga molaetša okay ke nthwela gore motho ke bontšhiweng yena this main character se kwa between 25 and 35 ke motho e le gore ga e le gore wa bereka wa šoma o bereka SNS ke mooki goba o bereka sepetlele o thuša batho assistant nurse goba o bereka sepetlele jwale ka moapei ke o mongwe wa batho ba e le gore ba apeya ka sepetlele ba apeela balwetši goba ge e le gore ga bereke sepetlele ga apeele balwetši but mo a berekang gona o apeya ke pleke batho ba bantšintšintši e ka ba pleke e le gore ke ya bana ba ditšhuana pleke e le gore mohlomongwe ke batho ba bagolo batho ba go tšofala mare ke pleke le gore ke batho ba bantši o bereka as a cooker goba as mothuši ke ka mokgwa ke mmoneng ka gona ene ge e le gore ga a bereke a tsebe gore motho wa gona a tsebe gore o tlo kgwetša mmereko e segale maybe this person ga a bereke ke kgalanyakana le mošomo o tlo kgwetša mmereko e segale a ka kry mmereko as mooki a nurse goba an assistant nurse goba sepetlele e le motho e le gore wa apeya goba anywhere mo e leng gore ke lefelo la batho ba batšofadi batho ba go sokola bana ba ile gore ke ditšhuana o tla ba bereka lefelo la mohutunowe a bereka bjale ka moapei and then wena says we're between 25 and 35 years ba re bothata ba gago ke ditlhong o motho le gore o na le ditlhong o na le ditlhong ka tlhago ke ka mokgoleng ka gona mara jwale ditlhong tšela di worse they are out of control ga o kete yone a di sa le normale jwale ba re ke some of the chakras di tswalelegile di blockegile ba re o tšhaba go ema pele ga batho wa ipolela wa fa speech wa dira presentation lo ka kgotšelo le seme bo wa bereka mo berekang gona ba re tla o eme mo ke o dire presentation ka something o na le ditlhong o tlo kgotša o tšhogile o bile o thuthumela through chakra e blockegile ba buša ba re the sacral chakra e blockegile ba buša ba re the solar plexus chakra e blockegile ba re ditlhong tšeo a di sepele ka nako nngwe meleko ba thakati ba kgona go romela meleko e leng gore e blocka di-chakras tšela gore wena o phele ka fear wena o phele o tletše ka letšhogo le lentšhi o be le ditlhong o tšhabe batho kore o no ba out of place ke ka mokgoleng ka gona and yona this thing di-chakras tše tša go blockiwa di dira gore di-opportunities tša gago tše dintšhi tše di botse di fete di go fete ka gore ge o ka kgotšela gore ba o bitša interview and then wena o na le ditlhong o tšhaba go bolela kwa interview o tlo kgotša ba go tsepeletše ka matlhong wena o tšhaba ba lebelela ka matlhong ba botša di-questions o lebeletše fase ka baka la gore o tšhaba gore o ka ba lebelela o tlo tala ka letšhogo o tlo dira di-mistakes then ba ka se go tšee o tlo feta ke mmereko so letšhogo le ga le normal o swantše o fixe dilo tša gago o need a protection on your body o need a cleansing o tloše letšhogo lewe gape nte ngwe nyakang ko balansa di-chakras tša gago ba re wena le mogwera o wa gago mogwera wa gago ba re ke motho e leng gore o very manipulative wa o manipulator wa go tlaetša o bona go loka ga gago o tšea bjale ka setlaela le ge le gore a go bontšhi ba re mogwera o rata go kgopela too much o phela go kgopela dilo o phela nyaka thušo mo go wena ditšhelete ga e na le mathata o lela mo go wena nako ngwe o pretende se funa le mathata a bolela maaka a nyaka thušo ya gago o phela nyaka gore wena o phela o dutše le yena itea ka re yena wa šuega just because o bone something from your side o bone that fear mo go wena o bone ditlhong tšela tša gago then o itea ka re le yena o ka mokgonowe and ebile o itea ka re yena o wes mo e leng gore wena o phela o mo thuša o phela o mo fa a shoulder to cry on o phela o mo guida wa mpontšha wena ebile o mo fa tšhelete go na tšhelete le gore o mo file yona o tlo mo fa tšhelete e le ge o mo thuša but you keep on helping this person over and over o thuša motho kore wena ebile o šale o sena sele o kgona go tšea the last thing that you have o mo fe yona ga e kgopela wena o šale o sena sele ba re ke ka mokgwa o lokileng ka gona mare yanong go loka ga gago
ga e sa le go loka mola ga tlhago go le gore wena o file ke modimo go feteletse something se fetile mola se dira gore wena o be worse dilo di be worse kore yaanong ke ntho e la gore yaanong wena ka boswena o blocka matlhatse a gago ka go loka mo ga gago. So ba re go na le ntho e tlo diragalang mo go wena mo e le gore o tlo needa thušo ya this person. Thušo e le gore o tlo e nyaka ya mogwera gago ga se thušo e le gore ya mana le tšhelete ga o tlo kgopela tšhelete mare o tlo needa support. Maybe go na le mo santse o ye gona go na ntho santse o e dire ene gana mo yang gona ntho santse o e dire ke ntho e le gore ya mana le matlhatse a gago ya mana le success ya gago ya mana le dimpho tša gago ya mana le humo la gago. And then go ya go kgopela mogwera gago gore a o thuše mohlomongwe a o felesetša gore something mogwera gago o sa tlo gana ka setumele o tlo botša gore yena o lapile ka sepitinyana o tla change a botša ile gore yena wa lwala a bolela maaka o tlo tseba well o tlo no tseba o no re mogwera gago o bolela maaka mare ka o ka la re throat chakra e blokegile o tlo palela le ko o mmotša gore mogwera ka o mpotša maaka mare ba re deep down ka pelong ya gago o tlo balabala kore o ya go o tlo ba le conversation mogwera gago mara inside your heart mo ile gore tla ba mmotša gore o mpotša maaka no se nyake go nthuša ene nna ke o thušitše ka dilo tše dintši why o ntira so ba re ka mokgwa le gore ba tlo go bontšha gore na botse mogwera gago ke motho wa mohuta mang ba re mogwera gago se motho wa nnete o saka energy ya gago ke motho le gore o phela a nyaka o phela demanda too much mo go wena and then a ka se la o thušitše ka selo ke motho le o tla go wena go botša maaka nyaka gore wena o mo thuša over and over again ene yena a ka se la o thušitše ka selo motlhagong le ka ra mathata a ka se tsogile a o thušitše ka selo. So ke molaetša boraro o le gore ke o hweditše a ke sena molaetša ke wa kwagala na tlhokomela mogwera wa gago. This person wa phela kgopela too much a demanda too much. This person o pretend as if yena wa sokola and ena ga a sokole o nyaka go huma from wena kore o steal your light o saka your energy wa go manipulate o dira setlela o tša jwela ka lešilo and then go na le ntho e tlo diragalang e le gore ya mana le mošomo wa gago goba mošomo e le gore sa tlo humana and then go na le ntho e le gore wena santse o e dire ya go amana le mošomo owe ye e leng gore ntho ya gona go se no e dira e tla bula matlhatse le matlhogonolo dilo tše tse tla tla ka bophelo ba gago ke mo e le gore dimpho tša gago di mo gona ke mo e le gore lehumo la gago le gona mogwera gago o sa tlo gana go thuša because wa tseba already gore dimpho tša gago di letše mo kae goba ka la re yena e mea ko go manipulator ko bona wena o safara yena phela demanda from wena. Mogwera o wa gago ga a seleke ga a loile ga tete o no ba le pelo e selege o no mpa sa go rate eupša a go šomiša and then le tšhogo lewe a le tlogo mo go wena ditlhong tšewe ga se ditlhong tša tlhago a di sepele cleansa mmele wa gago blokola di-chakras tša gago o se ka tlhola sa ba le ditlhong o se ka kgwetša ebile o ina le ditlhong tša go bolela le di-colleague tša gago e ba free jwale ka nonyane e ba free. That's what the universe wants from you. Ke molaetša meraro e le gore ke e hweditše e tla bolela le ba bang ba lena gomme ge e le gore e bolela le wena ema ka maoto dira the right thing ge e sa bolele le wena it's okay. Ke a leboga le be le letšatši le le botse.